Sastu alit-alit sareng sami punapi gatra. Mangda becik nggih. Kacunduk malih sareng Ibu Yustika. Ring rahinena mangkin Ibu pacang latarang indek materi drama. Ngoten nggih. Nggih, selanjutnyane ngiring biar sayang. Saneka pertama wenten pengertian drama. Krona drama mawit saking krona dram saking bahasa Yunani sane tegasnyane tingkah utawi parisolah. Drama inggih punika karya sastra sane ngutamayang bebaosan utawi dialog, parisolah tur kalaksanayang ring kalangan nyane. Drama basa Bali kakepah dados kalih soroh luwirnyane drama Bali Purwa miwah drama Bali Anyar. Saneka pertama, drama Bali Purwa ketah nyolahang indik raja, dewa, raksasa miwah beburon. Yening saneka kaping kalih, drama Bali Anyar. Mabinayan ring drama Bali Purwa, pabinanyane minakadi lelampahanyane nyolahang indik kauripan sedina-dina. Uger-uger nguangun drama. Saneka pertama, wenten tema. Tema inggih punika gagasan utama sane wenten ring wangun sastra. Sane kaping kalih, alur utawi pemargin satwa. Alur inggih punika paiketan pikobot sane kekaryaning ring runtutan cerita utawi kebaos pemargin satwa. Sane kaping 3, wenten watak utawi karakter. Watak inggih punika kadados kebaosan sekadi sifat sane wenten ring tokoh satwanyane. Sane kaping 4, semite utawi mimik. Semite nika patah sekade wiraga. Yene ring drama nyeritayang para sisya melajah pastike anut katelebang merajah. Sane kaping 5, pregina utawi tokoh. Sane nglakonin lelampahan punika ika kawastanin pregina utawi tokoh. Sane kaping 6 wenten tetua utawi amanat. Tetua inggih punika nilai utawi nasihat sane kapulihan ring lelampahan. Nilai pendidikan. Nilai pendidikan ring drama inggih punika kapulihan saking amanat utawi tetua sane pacang kaunggahang oleh penulis majeng ring sang sane nonton tur kapulihan ring drama punika kacingak saking pregina utawi tokoh lan ring unteng drama nyane. Uger-uger nyolahan drama. Saneka pertama, wirasa utawi interpretasi. Inggih punika pidabdab narka utawi nafsir indik daging utawi tetua sukseman drama punika. Sane kaping kalih wenten wirama utawi vokal. Ring sajroning nguacen drama patut sang sane jagi nyolahang patut nelebang dungun antuk minayang suara manda sayuakti tatas kapireng oleh sang sane nonton. Selanturnyane kaping 3 wenten semita utawi ekspresi. Inggih punika rikala nyolahang drama
utawi drama semu utawi tate wedana patut kaanutang majeng ring watak utawi sukseman daging drama sane kasolahang. Sane kaping 4 wiraga utawi olah tubuh. Inggih punika gaya utawi gerak tubuh patut kaanutang taler ring kawontenan samitanyane. Contohnyane memargi. Malinggih mangda sida lengut rikala nyolahang drama punika. Sane kaping 5 wenten wates lengkara. Inggih punika ring sajroning wacen utawi nyolahang drama mangda sang sane nyolahang punika sumangken tatas majeng ring tetuwek bebaosan miwah unteng pikayen wenten ring